Simulanke Samal Tele and welcome back to my YouTube channel in another vlog. Ani number sama Deo ingi de Tande Chala and Ngarai Deo de Gangi. Ani number sama Kense de any thing such a Nadiki such a Kipo de Lenga. Such a Dikala any Nadi bus stand ne Talnu Cholosa de International School Gesa de Rough Walk Chalane. Ani Tharing ki nyen thun di ghar gana suela na ani tharing ni wife ki ani kegar ni more cheza on di kana tharing ki nyen thun suela ani tharing nganzo nangla ani tangi ki brother in laws ta pingya jo bangbole ra cheza khunzo khame chedo tanda dela talnu lapcha dela explore this khame chedo kile ra Ani tharing ki nyen thung di khar gala suela na ani tharing birthday vlog suyangi ani thanda nga khale na market la le ra tis chala dande tis nyopche ga le ra nadi market la ani dene mange nadi ki scene de tengura nadi ki scene pe kyu dura nyima nadi ta talnu ta thanda talnu parula khebar shiu do cha nyima ina ani tourist in the shiu mangbo yomara thanda chala tourist ta ani khare chala da dende mangbo songidra tis maglot ta paksu do charo chilu laso ani ye number sola tingi chego ani the international school re the international school josa lamka dire dela ani foreigners ki pugudin so ani lobjon changsa re international Sajan public school re the talnu laptala re and the meditation center che ani denema scene pe kipdo go yore mountains ki scene dura nge tungi chego sangma khare kon sangma sure lana and kon sangma nge brother in laws race hi karo sare hello mountains ki scene dun pe kipdo go yore denema and then the pa do any market then the sama tengo cancel ra the meditation center re its main entrance cho the talnu lapta ka chi entrance ti re main entrance and then pa nganzo thanda nang la pha lo du yu thanda nganzo ta denema ai ni do kam kha ta denema cafe chinju dene mangbo soyore nadila nima keo mara thanda denema cafe chinju mangbo soyore पहली देखिए तू कर लग रहा है पूरा आपकी जगह हेलो कर देना तेरी टच ले कर दे तेन समंग ये कजन रे अंदे खोगी कैफे में निकाल ना माउंटेन कैफे बस चलने बस दे अनि देवाला सेल्फी तो क्या ना तो करे 3D को क्या लगा अनि ये की देला वॉइस ओवर खजिन टेन लाने या गबलो ला करे बैकग्राउंड म्यूजिक इंजी शेरो तांग दे शरा on the chisan copyright right re and then mangune sum tharing ki namshi tha ani view den de mune sum hang sai re sha namshi thang mo re dra and khangri ko tara ani pick you do dinma this data khuyang bo do che ani mountain ki view te chash tungai ra and cha ki thwa pe shimbu re namshi thang cha thwa stara amo chape shimbudu and denemade view tada khante gipto do only some queue hansa desha oh ta tharing konta pate kaji khala swinge ngare ani khala khar swing nani chicken gravy chicken yogo che
Ani matar paneer swai and nyam do phale tang ante ani cake cutting the chama yore la su an chicken swai so much is all really the ginger garlic paste to the shalang ra nang gi sewe ginger garlic paste mani shloi ni the chaga shlu cho gajin na ni chasha kilo shi sewe ba la so ni the song the brown chacha ba do ani tu tang de ore ani brown se ore ni num thengira the next tomato do de gina tomato do de la so an tengi ni show ta song the brown chasra tikang la kharlo elana tomato thachi grind chigyo de luai and the tukdu ya boche ni ta ani tikang la thangbo kharlo elana ani kase thoma nish luai ra kase lore ani kase lu cha de ya ani kase kang la kharlo elana ani cha luai cha thoma ni chagas luai ni da chaga da nyung the cha thoma sum solution khajalan chicken kilo shiora onjisa ta de tu ya bachin ta ani na ta di yakpo chin di chor khare gravy di yakpo chin chu chore ra ani yakpo chu ma chu khande ha gulana ani last de la di gravy ki chu di kam gi ra ani num di ya theling gi re on de ne ha gu de gravy di yakpo chu me indi ngala thanda anzo garam masala tha ani chicken masala enzo this add chamber garam masala tha ani chicken masala enzo this is luai and laso number 2 sigi na ani gravy chicken denzo khande sigi mera di nalo la advantage ni re suzu la gravy chicken sego na onde shing tu re vlog di nalo la ra ha nang la ani to jo side de la ani khar swen na matar paneer swen thangbo de la numlu indiga la jira dilu jira de this brown chana and dijula kharlo na chong lo re chiba jigya re process to kachin la na ma chu chong di yakpo chini thangbo di chore chu chore ani dinjo tukdu yakbo chini tang chong di bi brown chwe ko gyumje kachin re la na ani kesi chong di yakbo chini chenar dara ani khala la flavor thwa yakbo beli re ani chiba jigya chujola ni gravy di thutu tang de chicken gravy di almost zero do ta phajo tela ya gravy di ki kang la ta kharlu la na ginger garlic paste ki thuma nish loi the homemade ginger garlic paste re su natural su shinga lebe gomba gi sere ta di yangya ko ni tuktu ya bashta ani de ta num thenswa num thena kharla gorla na ani gravy ti shimbu ta ani chesare laure num di thang chore ra ani oma di kam chore da finally de ta chicken diluai kadai di pula chicken diluai ani chicken di de la rada gyaure rada lana khala or lana ani chicken di thanda gravy di na luira lu cha da ani tuktu yakbo shin tang andi ki cup share plate chi ki cup ne share an kama issues nang lo la chhe du de ani kama nga jula ani khaje wala na an nganzo ki tuktu tang ore saja chigla khajin lana kadai nang lo la ani me di saja chigla li ron cha tuktu tang ore ta chujo le
kare song the brown chas ra tinga la tomato lueng chiba chigan re delai kaseshlu and chashlu and masala ti siglu and the chiba chigan chu chwe re lesu su gor la nangi aja tha nge wife ki phale se gor re phale di ka se gor la nang zo chimney na se gor re nang la ra dinge wife che and phacho dinge real sister re aja gemba gonzo te phale se sha ta gravy di chesasra ta green peas tin lu e indina lola ani chujola chicken tuk tuk de oh tade ani paneer plate na tum ne shahra ta yangya ko ni chicken la tuk tuk ge yama is aloge kashe chui mara on chisa yama shifchi ta matar di bitse sasra ta dinalo la paneer lu e matar na lo la paneer tilu di kamanga dingala chune shahre kajil na paneer ni sobse bara matar ni sezare ante matar paneer di approach into tangi madusta de kana kajugoro course monesum mom peshin budu tadu zambane and thangse tumne shaye that they finally paneer di tadi chas wife ki birthday la ani room decorate cheni shaye di morang ki cake re morang birthday ki cake che ani room khala sweza the room decorate this sik chamber endo chen tezu mangbo tangma su ine endo sui decoration dira ta ani this ne ani nganzo cake to bere the decoration endo chen guest room gach